Yebafethu lo muntu ongapha uDr Ashley Mthunzi obekade eCEO yalapha eThembisa Hospital obesuspendiwe ngama pending allegations la agcina silethele iZondo Commission. Lo ngapha i-former minister yase South African Police Service uMr Nathi Mthethwa obese yi-ambassador eFrance. Labafowethu bekukhule bekumele bekukhulume kwi-commission lekhona. Isandla bebenaso kuyo yonke lento eyenzakalayo lapha sikhulu. Yabo. Kuningi bekumele baphendule khona. Maningi amagama bekumele avele ngokwabo. So ukufa kwabo kuyenza isense. Omunye njengoDr Ashley Mthunzi bathi ubulawe i-short illness. Akunga-understandekile nayo short illness ngesikhathi esinje ekhanda. Umuntu odingekayo naye ukuthi ezo-account ngezinto ebezenzeka kwisibhedlela esirano yena. Ngapha uMr Nathi Mthethwa kukhule bekumele aphendule kukona. Yonke lemgilingana ayiqala izolo phela. Kudala yaqala. Naye bavele bam-analyze because ayenzi sense indaba yamjida ayenzi sense kodwa ke angeke size sikhulume into etheni ngoba kusasa kuyothiwa sitheni. Into futhi engingayithandi ukuthi kunabantu abathatha i-content yami la beyifaka ku YouTube beyifaka kumanye ama platforms befike befaka ama headlines ekungewona wento engiyikhulumayo la befuna ukudraw i-attention befuna ukutrend sama page abo ngami. Yabo leyo nto leyo bafethu angiyithandi leyo nto enenzayo. Fakani izinto zami manje ngifaka ningafaka ama caption ningafaki izithombe ezithile ningangidonsela amehla ngenasidingo. Yabo leyo nto. Mina am one of abantu abakhulumayo into abayilandelayo nabayibukayo ya understand abayibonayo yenzeka phambi kwabo bese bekhipha uvo lwabo. Yayibona lento olihambisana nento edocumented hayi ukuthi kunento engiyiqalela yona from scratch la. So ngiyayicela leyo nto nganza kwethu iyekeni angiyithandi otherwise sonke bafethu ayisithemba ukuthi Madlanga Commission angeke ifane namanye ama commission akaba khona. Ake sithemba ukuthi sizobona i-different outcome kule commission. Asike sibone ipower eyayikhona inkathi kusasena lento kwakuthiwa iScorpion. Asike sibone lawo mandla, asike sibone lelo qiniso. Asike sibone ukuthi i-judiciary system ayikho captured. Ya understand ngokuthi i-actor upon whatever kumele i-actor kuyona. Justice ayiseveke bafethu. Injalo nje. Salute.